tubahaye ikaze bakunzi ba Nuru ya Mashariki, radiyo na televiziyo. Ni radiyo na televiziyo nshyashya igiye kujya ibagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi radiyo rero na televiziyo muzajya mubigezwaho ibyo biganiro ndetse n'amakuru. Nanjye Umushakamba Maurice mfatanyije na mugenzi wanjye Sentama. Uraho neza? Uraho neza. Una amahoro? Amahoro. Reka duhe ikaze, ni ikaze rirambuye kuko ni ubwa mbere dutangiye. Abazakurikira cyangwa bari kumva amakuru yacu nabo babaha ikaze. Tubahaye ikaze cyane. Ibi ni ibiganiro, ni amakuru bazajya bakurikirana kuri iyi radiyo na televiziyo Nuru ya Mashariki, urumuri rw'iburasirazuba. Ni ibiganiro bizajya byibanda kuri aka karere ko mu biyaga bigari ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba. Tubahaye rero ikaze, bazajya badukurikirana mu ndimi ebyiri, Igifaransa n'Ikinyarwanda. Yego, uwo ni umwihariko dufite bitandukanye n'andi mateleviziyo, ariko reka tubabwire ko tugiye kubagezaho amakuru atandukanye, by'umwihariko yiriwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu yo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 2024, wababwira ingingo z'ingenzi? Murakoze cyane. Ingingo z'ingenzi tugiye kuganira ku ifatwa rya senta ya Nyagakoma, ni muri teritwari ya Rucuru mu burasirazuba bwa Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Turaganira kandi ku bufasha SAMIDRC yahawe n'umuryango w'abibumbye. Turaza kubyumva mu makuru arambuye. Ikindi tuganiraho ni ikiganiro cya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiranye ejo n'igitangazamakuru cyitwa Top Congo cyo muri Kongo Kinshasa. Numvisha n'ikiganiro cyakoze abantu ku mutima, cyavugishije abantu byinshi bitewe n'ibyagaragaye muri icyo kiganiro. Bitewe n'ibyagaragaye muri icyo kiganiro rero, ni ikiganiro cyakoze abantu ku mutima cyane ko yari amaze igihe kinini acecetse kuva leta nshya igiyeho, arahiye leta nshya igiyeho, ndetse hakaba hari n'inzego zimwe na zimwe zitaranajyaho kugeza ubu. Yari amaze n'igihe acecetse, hahwihwiswa ko ubuzima bwe bumeze nabi. Ubwo rero ashobora kuba yagikoze, yagitanze kugira ngo agaragaze ko agihari. Byiza cyane. Reka mbere y'uko tujya mu makuru mu buryo burambuye, reka noneho turebere hamwe zimwe mu ntego cyatubwira abantu badukurikiye, intego zacu by'umwihariko Nuru ya Mashariki. Urakoze cyane Umushakamba. Intego za radiyo na televiziyo Nuru ya Mashariki ni ebyiri: ni ugutangaza amakuru no gutanga ibiganiro byerekeye akarere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Uburasirazuba. Ni intego ya mbere. Indi ntego ni ugusesengura amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Uburasirazuba, hagaragazwa ukuri, hagamijwe kubiba amahoro mu karere. Cyane ko ari ikintu gikenewe. Amahoro arakenewe mu karere, cyane ko siko byamaze kuba nk'aho ari ihame ko Afurika y'Uburasirazuba itaburamo rwaserera. Nibyo, amahoro arakenewe kuko hari abayangiza. Hakwiriye rero kubaho n'abayubaka. Kimwe mu bayubaka rero ni ibikorwa nk'ibi ngibi bya radiyo na televiziyo ya Nuru ya Mashariki, yemwe n'abandi bakora nkayo, bakorera mu murongo umwe n'ibi ngibi igamije byo kubiba amahoro muri aka karere. Reka tujye ku makuru noneho ku buryo burambuye. Santere ya Nyagakoma yafashwe ndetse n'ibimenyetso simusiga byagaragaye, kuko hari video ya M23 yagaragaye irimo ikoresha inama muri iyo santere ya Nyagakoma. Kuri wowe, ifatwa rya santere ya Nyagakoma rivuze iki? Ese iriya santere ya Nyagakoma, bamwe ariko nanone bavuga ngo ni Nyagakoma, kuri wowe ifatwa ry'iriya santere ya Nyagakoma rirahindura iki ku rugamba na situwasiyo ihari? Mbere na mbere, ifatwa rya santere ya Nyagakoma ni ugushyira umutemeri ku ifatwa rya teritwari ya Rucuru, ko ubu teritwari ya Rucuru
AFC M23 irimo irayigenzura yose kuva ifashe Nyagakoma kuko niho hari hasigaye. twizere ko nta kadomo gasigaye. Ntako. Ikindi Nyagakoma ni ahantu heza hegereye ikiyaga kandi hagana no ku mbibi z'igihugu cya Congo na Uganda. Gusa icyo mbona kuri M23 biraza kuyisaba kugira n'ishami rya marine rikorera mu mazi kugira ngo ijye ibasha gucunga hariya hantu. Kandi koko ngo ni ku kiyaga cya Edouard. Ngira ngo wabonye uburyo bakiriwe ukurikije bariya bantu, umuntu ahita yibaza ahantu haberaga intambara hari abaturage baba bavuye hehe bangana kuriya bakira abo twakwita inyeshyamba. Abaturage ba Congo rero hariya kuba barwanaga, ngira ngo warabibonye na centre ya Nyamyirima ifatwa, hari abayita Nyamirima ariko burya bavuga ururimi rw'ikinyarwanda uzumva bavuga Nyamyirima. Ifatwa, wabonye ko n'ibitangazamakuru byandika ko yafashwe nta mirwano ibaye. Hariya mu by'ukuri nta FARDC zari zigihari. Habaga abantu bo muri Rudo Runana, ni bariya bitandukanije na FDLR. Habaga bariya bita FPP abajyarugamba. Habaga na Mayimayi, cyane ko abo bose banahunze. Ngira ngo wahoze ubibona guhera ejo hashize hari abahungiye muri Uganda, bahunga bambaye imyenda ya gipolisi yo muri Congo. Kandi Uganda nabonye umukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yandika kuri Twitter ye ko bamaze kwakira abantu bagera muri magana. Sinibuka umubare neza ariko ni 300 n'abandi barenga 320, agaragaza ko babakiriye babafite, anatumaho ko Congo yakohereza minisitiri ushinzwe ingabo, minisitiri w'ingabo akaza kubacyura ko nibatinda bazabashyikiriza M23. Urumva rero bahunze, ntabahari, nta mirwano ikomeye yabaye. Abaturage bahariya nabo kubera guhura n'intambara nyinshi usanga kandi hari n'amakuru ya bene wabo yagiye abahamagarira kuguma mu ngo, bababwira ko iyo bagumye mu ngo M23 nta kibatwara. Aya majwi rero barayumvise, barayubahirije, nibwo wabonye hagaragara abaturage benshi ku gicamunsi cya none bitabiriye inama bakoranye n'ubuyobozi bwa AFC M23. Abantu baribaza bati se buriya ziriya FDLR, ziriya za Rudurunana twavugaga na za FPP naho guhungira zifite, hariya n'ahantu zari zarabohoje, ese zizahava burundu? Hariya buriya bahavuye kuko hafashwe, ahubwo buriya bahungiye Uganda. Batahungiye Uganda, nabonye bamwe bambukira mu mato muri kiriya kiyaga cya Edouard. Mu minsi yashize hagaragaye n'amavideo y'ubwato bubatwara. Iyo bubatwara bubahamya ku nkombe yo hakurya ahitwa za Cyavinyonge. Cyavinyonge ni muri Rubero, ashyira aho ijya kugabanira na Beni. Urumva rero bahunze, bazakomeza hariya ni amashyamba. Ubwo nyine no gukomeza kuriya biruka mu mashyamba. Ngira ngo bigaragaje ko n'ubundi FARDC, FDLR n'abafatanyabikorwa babo bose akiri insina ngufi imbere ya M23. Ibyo biragaragara, aho bigaragara hose aho barwaniye. Nta na hamwe AFC M23 yigeze isubizwa inyuma. Hose irabatsinda, aho barwanye hose irabatsinda, nta na hamwe barayitsimbura ngo bayivane aho yari iri. Ubwo rero kuba insina ngufi koko ni insina ngufi. Reka tujye mu yandi makuru. Birumvikana uyu munsi hagaragaye inkuru iturutse muri ONU ko hari ubufasha ONU biciye muri MONUSCO, kuko iyo tuvuze ONU muri Congo ni MONUSCO, zangabo za ONU zihari za MONUSCO. Ubutumwa bwa MONUSCO ko bugomba gufashanya na Repubulika na SADC. Ubutumwa bwa SADC bwo bwitwa SAMEDIARAS muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bakabaha ubufasha bw'ibikorwa ndetse n'ibikoresho. Nibyo iyo nkuru byavugiwe muri iyo nama, ibyemerejwe muri iyo nama, imyanzuro
byasohotse barabyemeje koko, ndetse babyemeje ku itariki y'ejo hashize, bikaba byagaragaye ko mu cyemezo cy'iyo nama, inama njyanama yemereye MONUSCO gushyigikira SAMIDRC, ishimangira ubufatanye, guhanahana amakuru n'ubufasha bwa tekinike, ndetse kubemerera guhamagarira uburyo bw'ibikoresho n'ubushobozi. Ubwo ni ukubafasha mu buryo bwa gisirikare, ubushobozi ndetse n'ibikoresho. Hari n'aho bavuga ko buriya abari mu butumwa bwa Loni bagendera ku bintu bita chapter, bavuga ko bahinduye chapter, bakaba babahaye chapter bita chapter 7. Chapter 7 ubwo ni ukuvuga ko bemerewe kurwana. Nibwo bufasha rero bwa gisirikare n'ubw'ibikoresho, nibyo wumva, nibyo biriya bemeje. Ubwo rero babyemeje, ahasigaye no kwitega ikiza gukurikiraho. Ariko turebye ku bantu bakurikira amakuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bisa nkaho babyeruye, kuko n'ubundi bisa M23 yagiye bashinja ko bibaho ku buryo bw'ibanga. Biriya byabaga, ngira ngo no mu makuru yagiye ahita, bigeze ubona ukuntu hari nk'urugero rufatika ruri hafi, hari indege, video y'indege ya MONUSCO twigeze tubona itwaye ibikoresho ibimanura ahantu muri Masisi, ahantu hitwa Ruzirantaka, ni muri Ngungu. Ubwo ni muri Masisi, ariko Masisi ijya kwegera Kivu y'Amajyepfo. Twigeze tubona iyo ndege imanura ibikoresho hariya, bishyikiriza ihuriro ry'abarwanyi. Ubwo rero ibyo byaragaragaye, babikoraga rwihishwa, kandi nabo batwaraga inkomere. Yego, ni nabo batwaraga inkomere buriya, ni nabo batwaraga inkomere, batwara inkomere za ririya huriro rya leta, bariya barwana muri leta, kuvuga FARDC, ingabo za Kongo, abo bita Bazalendo, Abarundi, abacanshuro batandukanye, ndetse nabo muri SADC, biriya bihugu bitatu ari byo biriya bya Malawi, Afurika y'Epfo na Tanzania. Twarabonye rero, iyo makuru yaratambutse menshi, babatwara babavana ku rugamba, rimwe na rimwe barwana batsindwa bakihisha mu bigo byabo, bakabaha ubuhungiro, bakabahisha, bakabarinda. Byaragaragaye za Kicanga, byaragaragaye henshi, ni henshi byagaragaye. Kandi indi gihamya ni uko bahagaze, ngira ngo hari aho uzi wibuka, bari barashinze ibirindiro mu Isake ahitwa mu Kimoka. Ingabo zihari zivuga ko zitazatuma M23 iharenga muri iyo operation Springbok. Ubwo rero sinzi wenda n'iyi ngiyi iraza kugira izina, ngo bafite uko bazayita kuva ibi byemezo bifashwe, ariko ibyo ngibyo byaragaragaye. Ikigaragara babafashaga rwihishwa, bibaye nko kubatiza ikintu cyari gisanzweho. Ni nko kukibatiza no kugiha umugisha, cyangwa kugikomeza, cyangwa kugiha umugisha, nk'uko bivuga. Ibyo rero byari bisanzweho, buriya bagiye nko kubishyira ku mugaragaro. Abantu barimo bavuga bati ni ibintu bibiri bigaragaye nanone, ngo kuba M23 yemerewe kuba kurasa MONUSCO, abandi nanone bakavuga bati MONUSCO nayo yiyemereye ku mugaragaro ko ishyigikiye FDLR cyangwa igiye gukorana na FDLR. Ibyo ni byo, kuko iyo ugiye mu ngabo za Kongo barakubwira ko no mu barinda umukuru w'igihugu FDLR barimo. Na raporo ya ONU irabivuga ko barakorana. Ubwo rero niba MONUSCO igiye gufatanya n'abafatanya na FDLR, ubwo nayo igiye gufatanya nabo. Sinzi rero ikiza kuvamo mu minsi iri imbere. Birasobanura iki ho gatoya? Birasobanura iki ko niba raporo ya ONU igaragaza ko FDLR ifatanya n'ingabo za leta, ingabo za leta zigafatanya n'iyi SAMIDRC n'ubu butumwa,
bisobanuye ko ubutumwa bwa SADC bukorana na FDLR, noneho MONUSCO nayo ikaba yemeye gukorana n'ubu butumwa bukorana na FDLR. Birasobanura iki ko urumva bashinja abantu ibyaha none nabo bagiye gukorana n'abanyabyaha? Icyo mbona birasobanura mbere na mbere kwivuguruza. Yego, harimo kwivuguruza kuko ntiwaba ushinja umuntu ibyaha unashyireho n'igihembo cy'uzamugushyikiriza cyangwa uzamurangaho yigisha, noneho nurangiza ngo ujye gufatanya na wa muntu. harimo rero kwivuguruza, harimo bimwe tumenyereye kwita indimi ebyiri. Icyo ni kimwe. Ikindi gihe mbona bisobanura ariko kidahita kigaragara, harimo ikintu cyo gusenya Kongo. iraza gusenyuka. yego, iraza gusenyuka kuko bariya barwana na leta ni abakongomani. Urabazi, barazwi. Iyo bakubwiye nanga ntabwo ari uwo mu kindi gihugu. Iyo bakubwiye Bertrand Bisimwa si uwo mu kindi gihugu. Yemwe na General Sultan Makenga ngira ngo wigeze kumva ko n'umushahara w'igisohoka muri leta, ahubwo bafite ahandi bawujyana. Ibyo rero icyo bisobanura ni nko gusanga abavandimwe barwana, aho kugira ngo bahagarare hagati bakiranure uraramye, ahubwo ukenyegeza noneho bakarushaho guhangana bikomeye. ibi ni bituma bamwe mu baturage batangira kubona ko ubutumwa bwa ONU nabwo bubogama. Ibi byabaye kera. Iki kintu wibajije cyabaye kera. Ngira ngo warabonye aho babateraga, aho bakambitse, bakabatera amabuye, bakabatega, ntibatahe ntibagende iwabo. Ngira ngo wabonye hari ibigo byabo abaturage bateraga bigaragambya bakabisenya. Ibyo byarabaye. Kuko uzabyumva, uzumva umukongomani avuga ati iyi MONUSCO nayo nta kimaze. kandi koko wanabisesengura, niba baraje kugarura amahoro bamaze imyaka irenga 20. Amahoro bahaje, ushobora gusanga imitwe yarabarirwaga nko imitwe yitwaje intwaro yarabarirwaga itageze no ku 10. none ubu ngubu barabara 260 na. Yego, urumva rero ko wa mugani ntacyo MONUSCO yakoze, kandi wumvise ko hari aho bayishinja, hari ibyaha bayishinja ikorera hariya. Ngira ngo hari n'abo batwaye bagiye kuburanisha muri Afurika y'Epfo abari muri MONUSCO. Hari n'abandi ngira ngo hari aho usanga n'abaturage bavuga bati bagurisha intwaro bagira gute nabo. Ibyo byose urabyumva nibyo. mu mboni zawe urabona M23 bushirike ubwo bikarasa MONUSCO nirasaho? None se ko bazaba bahanganye izazirasa, kandi iyo umuntu atewe n'iyo atarwanaga aritabara. Ndabona bazarwana. Icyambere M23 AFC bari iwabo. Yego, bisobanuye ko uzahabatera nabo ntibazabyihanganira. ahubwo se ibirindiro bya MONUSCO biri mu bice M23 control barabisenya barikuramo? Icyo mbona turebeye no ku byahise, uribuka ibirindiro bari bafite ahitwa Irwindi. Yego, wabonye ko babivamo bakiruka n'imodoka bakazisigamo kandi nta wahabateye. Noneho ikigiye kuba kibi, niba bagiye kurasa M23 AFC, bisobanuye ko izabasubiza, kandi ntabwo bajya kurwana nayo bari rwagati mu butaka, icunga mu butaka yafashe. yego, ibyo ntibyashoboka. Ndabona ahubwo bo bagiye kwivanamo bakagira uruhande rumwe aho bagiye gufatanya na leta. Yego, niko mbibona. ariko M23 nayo ishobora kubirukana cyangwa ikabafata nk'imbohe. Uko namenyereye AFC M23 nabonye idashotorana. Ahubwo gihe icyo mbona yenda yakora mu rwego rwo gukenga, mbona yabarebera hafi ikamenya ibikorwa byabo, ibyo bagamije, uko bimeze. Nicyo mbona. Ariko ikigaragara ntabwo bizarindira kwibarasa abari ku butaka bwafashwe na AFC M23. mbona bazahikura. Biragaragara ko umuriro ugiye kwaka bundi bushya bitewe n'umwanzuro w'akanama ka ONU gashinzwe umutekano,
aho kugira ngo kawubungabunga ahubwo kari kuwenyegeza. Buriya bongeye esanse mu muriro. Buriya ikigiye gukurikiraho umuriro uraka. Haba hari ahandi hantu MONUSCO yigeze igaragaza ibikorwa nk'ibi, nako ONU, ubutumwa bwa ONU bwigeze bugaragara gutya, cyangwa ni ahambere bibaye? ngira ngo hari henshi bagiye bagira intege nke. Benshi bagiye bagira intege nke, ntabwo ari hariya gusa. ngira ngo no mu Rwanda barabibonye. mu Rwanda bari bahari, abantu bishwe bari bahari, n'abari bahagarariye ubutumwa baratabaza. ngira ngo bumvise intabaza ya General Romeo Dallaire aratabaza, ariko yaratabaje biba iby'ubusa, birarenga ibyabaye mu Rwanda biraba. aho ni hafi ahangaha, hari n'ahandi henshi. Reka tujye ku kiganiro cya Perezida Tshisekedi n'igitangazamakuru cya Top Congo. ngira ngo wagikurikiye, wacyakiriye ute mbere na mbere, cyane ko ari ikiganiro cyabaye nyuma y'amakuru atandukanye yasohokaga yuko Tshisekedi arwaye arembye, cyane ko byaje bikurikira guhagarika bitunguranye urugendo yari afite Kisangani. wakiriye ute iki kiganiro cya Perezida Tshisekedi? Iki kiganiro cya Tshisekedi yagikoreye mu Bubiligi, agikorana n'igitangazamakuru cya Congo cyitwa Top Congo. Iki kiganiro mbere y'uko yenda mvuga ko byari bigikubiyemo, reka mbanze mvuga uko nkibona, uko kibonwa. Yewe nakibonye, ngira ngo na mbere y'aha ngaha nabivuze, nakibonye nk'aho ari ukugira ngo agaragaze ko agihari, kuko haciye igihe kinini atavuga. byongeye kandi hari inkuru zahwisaga ko ashobora kuba arembye, amerewe nabi, ndetse n'ikimenyimenyi ngira ngo warabibonye ejo hashize, habayeho guhangana kw'abayoboke b'ishyaka rye ryitwa UDPS. bahanganiye ku nzu y'inteko ishinga amategeko muri Congo bita Palais du Peuple. barahanganye, hari umunyamabanga mukuru waryo witwa Kabuya. rero hari abari bamushyigikiye bari ku ruhande rwe, hari n'abandi batari bashyigikiye ibitekerezo bye. abo bantu barahanganye, bararwana, ngira ngo video zaracicikanye. enda nko ku mbuga nkoranyambaga ubisangaho, biragaragara. iki kiganiro rero cyari kimeze nk'aho Tshisekedi yigaragaza nk'umuntu ugishoboye, avuga ati ndacyahari. byari bikubiyemo rero, yavuze ku burwayi bwe, asobanura ko afite bamusanganye indwara yitwa hernie discale. ikindi yavuganye nabo, yavuze kuba bahanganye muri politiki ya Congo. ikindi avuga ku kibazo cy'u Rwanda kiri hagati y'u Rwanda na Congo, agaragaza uko azabyitwaramo. ku burwayi bwe rero ngira ngo nabuvuze, yarabazwe, ariko iyo umurebye agaragara nk'ufite intege nke. hari n'abavuga ko rwose bisa nk'aho yarakirwaye ari ukwihagararaho. mpamya ko ashobora kuba arimo yoroherwa, kuko kuri iki gicamunsi cya none ashobora kuba yageze i Kinshasa. nahoze mbona amakuru y'uko yitabiriye ishyingurwa ry'umuntu witwa Chirombo, baritiranwa. nahoze nyabona, bigaragaza rero ko atangiye kwijajara. ibyo birashoboka, ariko kandi nubwo yijajara, ikindi kiriho muri politiki ya Congo ni uko hahwihwiswa ko barimo gushakisha uburyo murumuna we witwa Roger Tshisekedi ashobora kwinjizwa muri Sena, akayobora Sena, bategura ko hari igihe Felix Antoine Tshisekedi yananirwa, kuko itegeko nshinga ryaho riteganya ko asimburwa n'uyoboye Sena,
noneho bakaba baboneraho bakimika murumuna we. yego. Reka tuhite tujya ku bibazo bye na AFC nabo bahanganye, kuko ni bimwe mu bintu byavugirije abantu ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko ngo hari aho aba yavuze ati ibibazo M23 AFC ntabwo ikiri ikibazo ntabwo ari u Rwanda, ntabwo ikiri egare u Rwanda, ahubwo yabaye egare Joseph Kabila yasimbuye. Ibi ni byo koko yabivuze, biranagaragara no ku mbuga nkoranyambaga, igihe mu binyamakuru bitandukanye nabonye bitangaje. Yavuze ku bagabo batatu bahanganye muri Congo. Yabanje yasobanuraga ko yahuye n'inama nkuru y'abepiskopi muri Congo, bamubaza ikibazo nk'icyo cy'ubuzima bwa politike ya Congo, uburyo imibanire ye n'abo bahanganye. Aravuga ati inama nkuru y'abepiskopi imperutse kubakira, bambaza ikibazo. Inama nkuru y'abepiskopi yitwa Shenko. Yego. Ati mperutse kubakira, bambaza ikibazo nk'icyo. Nabasubije ko mbaha urugero, mbabwira Martin Fayulu. Martin Fayulu mbabwira ko umuntu utemera n'ibyavuye mu matora y'ejo bundi, uwo nahurira he nawe. Nicyo yamuvuzeho. Undi yavuzeho ni Moise Katumbi. Yego. Ati Moise Katumbi niwe washatse kugira ngo anyegereze dukorane, araza agiye kunyegera, arongera yicisha hirya, yisubiraho, yigira ku ruhande, aranyitaza. Ati uwo nawe murumva ko bitashoboka, bigoye. Ati undi ni uwari perezida nasimbuye, Joseph Kabila Kabange. Ati we sinagira n'icyo muvugaho, murabizi. Ati kuri uyu munsi Kabila niwe AFC M23. Ati murumva ko arimo arategura igitero gishobora no guhirika leta kikamirika. Uwo nguwo murumva ko nawe ntaho nahurira nawe. Nabonye nta kindi nabikoraho. Abasesenguzi rero b'abakongomani barimo baravuga bati noneho yejeje u Rwanda, yarutagatifuje. Uwo bahanganye, uwo barwanira mu burasirazuba arabonetse, u Rwanda yarubeshyeraga. Ngira ngo wenda bashobora kuzisubiraho, ntawamenya nkurikije imikorere y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntikigaragaza ko ashobora kubatera ubwoba na AFC M23. Ubwoba yabugize kera, aho iyo ubona atangira ibikorwa byo kubacecekesha, ni nka biriya byo gukora urutonde bakarushyikiriza inkiko zikababuranisha badahari. Ariko jye sinemera ko baba badahari, kuko bari ku butaka bwa Kongo. Yakabaye abafata kuko bari ku butaka bwa Kongo. Biriya ubona ko ni ibintu byo kubacecekesha, ni ibintu byo kubatera ubwoba. Turamuzi mu mahanga iyo agiye, ntabwo aho agiye hose, niyo yaba agiye mu bitarebana na politike, ntabwo ashobora gutambuka atavuze kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Hari na byinshi yahimba. Hari n'abageza kure bakakubwira ko ashobora kuba anatanga na ruswa kugira ngo amahanga amuvugire kuri iki kibazo. Ubona ari iyihe mpamvu se adashyira imbaraga, cyangwa se ku kibazo cya AFC M23 ashaka abandi banakigerekaho? Niba cyaratangiye kigerekwa ku Rwanda, uyu munsi kikaba kigeze kuri Joseph Kabila, ubona ari iyihe mpamvu? Impamvu nta yindi. Iyo urwana n'umuntu ukamunanirwa, ushaka urwitwazo. Yarabananiwe rero, yarabananiwe, kandi ubona ko n'abantu bo mu nzego zo hejuru baviwe bakinjira bakayoboka AFC. Ni benshi, hari benshi, sinakwirirwa mvuga amazina yabo. Hari bariya ba Cisora, hari uriya munyamakuru, ari umunyamakuru ukomeye hariya muri leta, Magloire Paruku, uvuka mu burasirazuba. Ni benshi. Hari abasirikare, hari ingabo zinyuranye zo hirya no hino. Bose barakubwira ko, kandi wanabireba, wareba baba abanyapolitike, baba abasirikare, wareba ukuntu bafashwe,
icyo gihe umuntu ahitamo, kandi umuntu yahitamo ahitamo aheza. Iyo urebye ubwisanzure buri mu burasirazuba hariya hafashwe na AFC, ukareba na AFC M23, ukareba ibikorwa barubaka ibiraro, barashyiraho amarushanwa y'imipira, baragira bate, ni ibintu byiza bishimishije. Ahandi ufashe nka Goma aho leta igenzura, barapfa mu musubirizo, umuntu araraswa, batera ingo, bagira gute, abantu buri joro nta joro ricya hadapfuye abantu. Kandi noneho ba bandi babishe bafatwa, baje kwiba, baje kugira bate, ugasangamo ingabo za leta nazo wazibaza, tumaze amezi angahe tudahembwa, ntiturya, ntitugira dute. Wanabareba burya kuko iyo ureba umuntu inyuma hari icyo ubona bigaragaza uko ameze imbere, hareba n'ukuntu bambaye n'ukuntu bameze, ugasanga ni ikibazo. Ibyo byose rero bituma abantu bamuhunga. Iyo bamuhunze rero ashyiraho ibintu, akoresha ibintu by'iterabwoba, kubatera ubwoba, kubita amazina, akabita abaterabwoba, kubatsindira ibintu ngo bishe abantu ahantu runaka, nyamara ingabo ze abo zishe ntagire icyo avuga. Warabibonye bariya basengaga bitwa Wazarendo, barabishe babica ku manywa y'ihangu. Abasirikare babishe si n'abavuye hariya hafi, ni abasirikare bavuye iwe mu ngabo zimurinda, nibo babishe babatsinda hariya. Ibyo ntibyavuzwe, ntibyanakurikiranye, ngira ngo uretse abasirikare bangahe babishyizeho, babigeretseho, ariko ubundi ntibyavuzwe. Ariko noneho hari n'abo bica bakabitsindira. AFC M23 bavuga ko aribo babishe, ariko wakurikirana ugasanga wakubaza ibya Gishishe byahereye ko babicecetse, ko nta rubanza rwa Gishishe turumva. Noneho nareba no muri bya birego bareze bari abantu bo muri AFC na M23, nta kirego cya Gishishe kirimo. Ibyo byose ugasanga ni ibintu byo kugira ngo ashakishe intwaro zitandukanye zo kubaca intege, ashakishe. Hari n'abo babika, heruka kubika nanga yaramubitse, n'abandi. Ibyo byose n'ibigaragaza intege nke ze. Yarahiye arirenga ko atazigera aganira na AFC M23. Yabivuze muri aya magambo ati, mu gihe nkiri perezida, sinzi yenda niba nyuma yo kuba perezida aramutse avuyeho aribwo azaganira nabo, ariko mu gihe ndi perezida wa Kongo Kinshasa, nta na rimwe nzaganira na M23 cyangwa AFC. Yarahiye rero, yabirahiye, kandi si ubwa mbere abirahiye, ariko buriya Tshisekedi ni amayobera, ararahira cya kindi arahiriye ejo akagikora. Ngira ngo uramuzi kuri ya mvugo ya Mwendere Escaramuche, cya kindi arahiriye ejo arivuguruza. Wibuka imishyikirano hagati y'abantu yavanye mu kazi, kandi yari boherejwe na leta ye, ngo ni uko bagiye mu biganiro na AFC M23 i Kampala. Kandi koko byabayeho. Iyo ubona urwandiko rw'inzira umuntu yitwaza yasinyiwe na leta, akagenda yagaruka bakamukura ku kazi bakamufunga, ibyo byose ashaka kuganira, ariko akaganira aganiriye munsi y'ameza, ntabwo ashaka kuganirira ku meza. Yahise yibasira u Rwanda, avuga ko azaganira na Perezida Kagame. Ntabwo yavuze ko bazaganira, yavuze ko azamubwira. We ntiyemera ko wamubwira, niwe ushaka kumubwira, bikarangira bityo. Ni ukuvuga iyo uvuze kuganira, ndakubwira nawe ukambwira, ariko we ntiyemera ko agira icyo amubwira. Wavuga ko ari we uzamubwira. Tshisekedi niwe uzabwira nyakubahwa perezida w'u Rwanda. Ubwo si imvugo ya kabiri n'igihe yavuze ngo uzahura mutuke. Ni byinshi nigeze mubona yagiye no mu bapfumu ngo bamuha impeta bazamukozaho, ngo nabimukozaho ngo biratangaje cyane. Gusa nyine niba biriho, buri mu perezida agira umwihariko we, n'uyu ni umwihariko wa Tshisekedi.
agira imyihariko myinshi ntabwo ari umwe. Agira imyihariko myinshi, naramubonye avuga ibyo yakoze, ashyira ku rutonde ibihugu yasuye, ugasanga mu bakuru b'ibihugu basanzwe kugira ngo bazasure hazagire usura ibyo bihugu byamusaba kuba nko muri za manda zigeze nko mu 10 cyangwa 10 agira rero umwihariko we ntabwo nabonye no kuri interineti iyo wanditse perezida voyageri bahita baguha Kisekedi. Ho gatoya tukiri ku mwihariko wa Kisekedi, yagize atya avuga ko nyine azavugana n'u Rwanda, bisobanuye ko atazaganira n'u Rwanda, kandi hari ibiganiro byabaye by'u Rwanda n'abaminisitiri be, minisitiri b'u Rwanda bahura n'abaminisitiri be, bishatse kuvuga ko ibyo biganiro yamaze kubitesha agaciro. Kisekedi aramenyerewe, buriya yabisubije ibubisi yabisubije ibubisi byasubiye ibubisi kuko ntabwo abyemera, kuko niba avuga kuriya yenda icyari kuzakurikiraho ni uko abakuru b'ibihugu byombi bahura, ariko buriya iyo amaze kuvuga kuriya ni ukuvuga n'ibyabaye abikubise hasi, abisubije, abitesheje agaciro. Icyo kimwe n'ibindi rero byashoboraga kuba nyuma ya biriya. Twavuga se ko yaba yabitewe n'uko bari bemeranyije guhagarika imirwano, ariko bakaba M23 yarabyihakanye ahubwo igakomeza ikarwana. Simpamya ko ariyo mpamvu, wabifata ko ariyo mpamvu, ariko ugiye kureba Kisekedi yasinye itegeko ryemerera abo yita abazarendo kuba mu ngabo z'igihugu, ahashyiraho n'umushahara yawushyizeho. Rero M23 ingabo za AFC iyo barwanya baba bitabara, baba batewe. Iyo batewe rero baba batewe bavuga ko ari wazarendo, ariko urebye FRDC hari igihe iza yise wazarendo. Biranagoye kubatandukanya kuko biranagoye kuko ibikoresho wazarendo babihabwa uretse no guhabwa ibikoresho no kuba byonyine hari itegeko ribinjiza mu ngabo za Kongo. Baba babaye bamwe mu ngabo bafata nk'abantu banakomeye, baba babaye bamwe mu bagize ingabo, kiba ari igisirikare cya Kongo. Icyo gihe rero iyo giteye kigatera abo bahanganye, hemejwe agahenge cyangwa hemejwe guhagarika intambara, imirwano, icyo gihe niwe uba atangije imirwano. Iyo atangije imirwano rero nuko yitanguranwa akavuga ati bateye, cyangwa warabibonye bari ni Nairobi, bari muri iriya mishyikirano yaberagayo, baza kubavanamo bavuga ko batabemerera ngo bateye, ariko nibo bari batewe. Rero ikigaragara ni uko nibyo yitwaza, ariko niwe biba biturutseho, kuko ntabwo wavuga ko ukeneye ibiganiro nurangiza uvuga ijambo nk'iri ngiri yavuze. Kuko aravuga ati nta na rimwe nzigera nganira na AFC M23, bisobanuye ngo ya nzira y'ibiganiro ntayihari, ahubwo hari inzira y'imirwano, hari intambara. Ariko navuze ko ngo ari u Rwanda rwabisabye byo guhagarika imirwano. Simbona u Rwanda rubisaba, ko nta kibazo rubifitemo, rwasabaga iki? Niyo hantu hari urujijo. Ubu se naba mfite amata iwanjye mu rugo nkajya kuyasaba ahandi? Biragoye, ntibishoboka. Mbona ni bya bindi, niyo umuhanda umeze nabi muri Kongo aravuga ngo ni u Rwanda, impamvu ni u Rwanda. Niyo abakongomani barwanye Kinshasa aravuga ngo impamvu ni u Rwanda. Iyo ivuriro ribuze imiti, impamvu ni u Rwanda. Ukurikije uko bibonye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abanyekongo bakiriye gute iki kiganiro cya perezida Kisekedi? Ngira ngo hari abageze kuri 2 maze kubona, sinibuka amazina yabo, ariko nabibonye. Umwe yavugaga ko Kisekedi yejeje u Rwanda, aruhanaguyeho icyaha yari yararusize, yarubaragaho, ko uwo barwana abonetse, uwo barwana mu burasirazuba abonetse, kuva avuze ati AFC M23 ni Kabila.
cyane ko atari we wenyine, nibuka ko na Augustin Kabuya umunyamabanga w'ishyaka rye nawe yabivuze. yego. Undi nabonye nawe yagiye mu mujyi umwe n'uwo nguwo, avuga ko Gisekedi nta kuri kwe. Uyu munsi aba ahanganye n'u Rwanda, bugacya agahanganye na Kabila, ntabwo azi uwo barwana mu by'ukuri. Birumvikana. Reka tugane no ku musozo w'amakuru yacu. Ni radiyo na televiziyo Nuru ya Mashariki, ni ikinyamakuru gikorera kuri YouTube. Tuzakibagezaho amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro. Mu makuru yacu y'umugoroba twibanze ku makuru cyangwa ku ngingo z'ingenzi zitandukanye, kuba M23 yafashe Nyakakoma, icyo bisobanuye ndetse n'icyo biri bukize guhindura kuri flow y'urugamba. Twagiye ku ngingo kandi y'ubufasha SAMIDRC cyangwa ubutumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwahawe n'umuryango w'abibumbye. Ni ubufasha bari barasabye, ariko twavuga ko baba bahaye byuzuye kuko basabye ubufasha bw'ibikoresho, ariko bahawe ubufasha bw'ibikoresho ndetse no kurwana cyangwa no gukora ubufasha bwo gukora n'ibikoresho b'ibikorwa, kubafasha kurwana cyangwa kugarura amahoro nk'uko babivuga. Ndetse twagiye ku kiganiro cya Perezida Tshisekedi n'igitangazamakuru Top Congo FM, aho yagarutse ku kwibasira by'umwihariko M23 FC yigereka kuri Joseph Kabila, ariko nanone avuga ko ngo azayibasira u Rwanda, by'umwihariko Perezida Kagame atanatinye no kwita umukrimineri w'igihugu cye. Nibyo arabivuga, si ubwa mbere abivuze. Ndetse ajya no kuvuga kiriya yise Mwendere Skarmushe, yarabivuze. Ahora abivuga, iyo avuze arabivuga. Nta nubwo abivuga gusa, abishyira no mu bandi b'inshuti ze. Ngira ngo wabonye inshuti ye yo mu majyepfo hariya, nawe yarabivuze. Yego. Kandi akanakira na ba bandi barwanya u Rwanda, akabakiriwe. Ibyo byose bigaragaza rero ibyo avuga ntabwo bigarukira mu magambo gusa, agerageza no kubishyira mu bikorwa. Ariko kutabikora si uko atabishaka, ahubwo ni intege nke. Reka dushimire abakurikiye amakuru yacu ndetse n'abatangiye kwiyabonesha cyangwa gukora abone cyangwa se subscribe kuri YouTube yacu Nuru ya Mashariki, kandi nawe ndagushimiye. Murakoze cyane Umushakamba. Kandi n'abadukurikira, abakora subscribe, abakora like, abakora byose dusaba kuri uru rubuga rwacu rwa YouTube, nabo turabashimiye. Ni amakuru yacu yo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 2024. Njyewe na Umushakamba Maurice mfatanije na Sentama. Imana ibahe umugisha. Murakoze.